Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Hakaway ka Jingjia Aksident menta ka janmit, laingot kibriyo kila Mynsaw hadian ba kaway ka truck, kabalan niya stead ba kalalit bantanra ay kaway ka bolero pick up, bat ya ting ba divider, bantanra biyang saya kaway di ka truck, kabala sange ha service road jong ka surok ba National Highway 6, hamaw diyang Ri-Bhoi district. Kumbalayo jingtip layatu ba kani ka truck kabadon yo number ML118124 kabala penher stad bah ningkong kalalit bentenra ya ka bolero pick up kabadon yo number ML10C0886 kabalang temu balit chamarngar na bernihan bat hadin kalalit bentom yo divider bat bentenra saya ka way dia ka truck kabadang sange a service lani ya kabadon yo number UP22801640. Kilaingot kibriyo kibala Mynsaw hakani ke Jingjia ki kentop yo ba bantay kinjing arfu arsnam karta nong niya ajong ka truck ka ba penher stand uba onon to ma jong arfu way snam karta nong niya ajong ka bolero pick up bar unong bot jong ka truck ka ba sange harut surong uba latip kerteng kumu Ravi Kumar. Ya kini baro laingot lara no mardor sa civil hospital nongpo nakabantaban yo e ka jingsumar da kibriyo kibasaki ya kini ke Jingjia. Halor kani ka Jingjia la pantep ru sya kibor kulit ka nongpo police station bar ka jing toket halor kani ka Jingjia karang ya chakman.